Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ tabla vevɔ etɔ̃lia. Sara ƒe ku kple ɖiɖi. Sara tsi xɔ ƒe 127. Eku le Kiriat Arba, si nye Hebron, le Kananyigba dzi. Abraham yi be yeafa konyi eye yeafa avi nɛ. Esime wòtsi tsitre ɖe srɔ̃ kukua gbɔ la, egblɔ na Hititɔwo be amedzro menye le dzronyigba sia dzi. Teƒe aɖeke mele asinye maɖi srɔ̃nye ɖo o. Meɖe kuku, midzra anyigba aɖe nam ne maɖi srɔ̃nye ɖe afi ma. Hititɔ la ɖo eŋu na Abraham be, amegã, ɖo to mí. Enye fiavi ŋusẽtɔ aɖe le mía dome. Ɖi wò ame kukuwo ɖe míaƒe yɔdo nyuitɔwo me. Mía dometɔ aɖeke magbe eƒe yɔdo nana wò, na wò ame kukuwo ɖiɖi o. Abraham tsi tsitre, eye wòde ta agu na Hititɔwo hegblɔ be, zi ale si wònye nenema medii ko la, mive nunye, miaɖe kuku na Efron, Zoha ƒe vi nam, be wòadzra eƒe kpeto Makpela si le eƒe anyigba ƒe seƒe lɔƒo la nam. Maxe gahome si dzi míalɔ̃ ɖo la katã nɛ, eye wòazu ameɖiƒe na ƒonyemetɔwo tegbe. Efron nɔ ameawo dome. Eƒo nu ɖo Abraham ƒe nya la ŋu le Hititɔwo katã ŋkume. Egblɔ na Abraham be, amegã, meɖe kuku, ɖo tom. Matsɔ kpeto la kple anyigba la ana wò, eye nyemaxɔ naneke ɖe wo ta o. Metsɔ wo na wò faa le nye ame siwo le afi sia la ƒe ŋkume. Yi nàɖi wò ame kuku la ɖe edzi. Abraham gade ta agu na Hititɔwo, eye wòɖo nya la ŋu na Efron esime ame sia ame nɔ to dzi be, ao, na maƒli ko, na maxe gahome si anyigba la xɔ la, ekema maɖi nye ame kukuwo ɖe edzi. Efron ɖo eŋu na Abraham be, ɖo tom, nye aƒetɔ, anyigba la ƒe asie nye klosalo kilogram 5. Ke nu kae nye gahome ma le nye kple wò dome? Ɖi wò ame kuku. Abraham lɔ̃ ɖe klosalo kilogram 5 si Efron bia le Hititɔwo dome la dzi, eye wòxinɛ. Ale Efron ƒe anyigba si le Makpela, si te ɖe Mamre ŋu, anyigba la kple kpeto si le eme la siaa, kple ati siwo le anyigba la ƒe liƒowo me la trɔ zu Abraham tɔ, le Hititɔ siwo va du la ƒe agbonu la katã ƒe ŋkume. Emegbe la, Abraham ɖi srɔ̃a Sara ɖe kpeto si le Makpela si te ɖe Mamre ŋu la me. Teƒe sia le Hebron le Kananyigba dzi. Ale Hititɔwo wɔ agbalẽ ɖe anyigba la kple kpeto si le edzi la dzi na Abraham be wòanye eƒe ameɖiƒe.